Guru-guru ipoh tambu. Sangkira ji pegah haba kulit limau ikan yang kepuh poleh malam nepoh long. Gejawab le urang poh sawu hai bangai. Man tak sawu kepuh nepoh long gusuut kamu ngalongan tambu ci kamu ngangang Quran. Menyemenan asai salah mengan meramah diudi. Maka hati-hati pilih ngan. Anak muda mengan begat kamu mengan ngaurung beut, mengan ngan dengku, mengan ngaurung tuha ngak tuha kai ke mutua. Menyaka mengan ngawak mekat sabu-sabu, hana ka mekat tapi teilet awak sabu-sabu kah behap lu. Undangan urang mekawin, undangan kartu undangannya, nah mulia undangan. Nah, walaupun na gambar lintung ndara baru baliu pre-wedding ngai na baneng kam jungkat lagi ulang ya kan? Tapi undangannya bila truk bak tanyo paling tak baca sepone pak kampung putanggai saya kenya mi benar le tajak tacok sakuronyo tajak abehnya tacok undangan ceruk tak gelawa tacok tak tempuh bro-bro tak tempuh emanok tak gelawa hanil surtuh ribai pula undangan ternyata hanya bisa kita sapu tai ayam tempuh manok saja surtuh ribai tapi bismillahirrahmanirrahim mulia pohana cicok bismillah tulis bak undangannya dia cok undangannya tempuh manok menyo ni saja ni sampuh manok na bismillah murtad kan tingkat dosa murtad bahkan melecehkan nama Allah. Tujuh ton anak neyu sembahyang menancit hai bang neyu puasa karena anak amanah Tuhan hai bang benar jaga hai bang benar jaga bek bacut raya ne paroh ublang yang agam hai bang yugulam raga bek nejo cangkoi serta parang sayang didikan hana sayang didikan hana mau danyo gambar selebritis mandung dah pekak bak sago gambar Syahrini Belaradi bak ruangan tamu saboh tu bak binti Belaradi Shanti dengan pasangannya Bang Dola Anang Herman Syahai Bang Dola ingat pada bak sago kana gambar Ayu Tinting boleh lah kau binti dengan ikut Ayu Tinting kemana itu cat alamat AB itu cat terus lah kau binti ada masjid dah kun kata mak boleh dah putar ke sini ceret foto, live foto, upload ke Facebook, tulis pak Facebook, sisa kemarin, si ontok nalain, dang nalain, foto zaman dibuang sayang, aduh, hampir nggak sanggup kita jilat, Italia. Baru rame udang sayang kan yatim, anu saboh mai ikut tari. Mak ai putih kuning urang langsing lep le tsunami oronyan mak ai langsung ka rebonding o jenang iliwi leging baje pas anak miat saboh lam selingku nyan hoyang yak begah bagok long nasi kenang tsunami watenya long di daerah Lampulau pas waten jauh penayung bengahnya langsung gempa lung tebik ngelako jui ibaju lung lei awatnya lung pisah ngelako lun mesangkut bak tiang Telkomsel diurang jo sedekah anak prepe oni mau gede nilako pakan
Kepro ke ya? Kan. Bucit. Ke ulai ke? Kan. Bucit mah ke mati. Sekarang lewat urung but, pre aduk urung lang kubu. Buat pelahura lewat urung but. Menyalang kampung dan cina urung semua belam. Masya Allah, total pre urung lang kubu. Nya urung lang kubu urung kuan tak apa. Kera aku menyonak jaringan wifi, memang dah sebut kadang kiamat. Tho yang hang patih malah yang hang patih tho, citu nyok jaro tu ke. Long doko hang ku patih ni tre mate ni tehnya. Menyakan tu nak salam ni apakah balung. Mata tulak pintu sap, tak buka pintu mutipek lang kaca gambar almarhum Abuya Mudawali, Allah maghfir lahu. Belah radi gambar Abuya Doktor Muhibbuddin Wali, belah rano Abu Nasir, belah radi Abu Amran dan sebagainya. Bantai tamang dalam long kedisa, bantai ulah lemari ubiraya gambar si daurung Tuhan metikui uleuyuk, metikui ulegu. Soalnya dia almarhum Abu Ibrahim Waila, Allah maghfir lahu. Bantai tamang bak kamar ruangan makan sabah tu ruangan pui ke ruangan keluarga. Hinan kana gamba Abu Tumin belang belah di larano Abu Pantel Labu. Datamong lang kama pribadi na gamba Abu Karimuddin dengan Abu Wahab Matang Perla. Abu Lok Nibong Pina. Tajak ke dia dapu sampai tok bak dapu. Atuh rak kana gamba tungku Abdul Wahid walang tu. Nak motor sabah sedang bak pinai jalan. Ji pikun kaca reben ji hitam dah tungku. Tutup mendung kaca. Mesin kamate tapi motor mogok. Ternyata yang mati itu mesin Toyota Suzuki yang udah di dalam mesin dongpeng. Itu zina, nyan zina.